Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah permulaan awal ku buka cawa, jawayaku babakan ku tuju kon jamaya. Kekalau yang metengan kesipak yani baca, kipak mawat balosan kadunya paiko rasa. Sasakan tayan badan kapan madik potona, ya risok ngalintasan kapan buka beranda. Status uploadan tatu juga dia, ngomennya milu nihan hanggan jempol pai raya. Kutagulain pisan payang saiko kata, kenyin jadi obrolan temon mesusah nana. Lain lagi say di humpunan anjala pungsu nyina, kenal kuat sebulan bang kita buta tangga. Makung petuho badan maka sipak petungga, sunyin mo kesibukan andah ngudi kerja. Wanggamu helau nihan sopan santunmu jaga, cahaya ni kinju bulan penekang kelom buta. Sangon bulan pengkamban lawi nyilau kon mata, kejajau ku pandangan kapan jadi mak kita. Doaku jama Tuhan sentuh ku kirim juga, mutai ke keyakinan mekanihan ngan ya. Mulani wat kahangan wayak guai cerita, anong na di badan lain hak cawa ada. Mawan hakmu kejungan sedang gawo payah kena, kalau tulus niatan sinau harapan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.